Deh flyover. Liwar itu ke flyover. Oh, ngi habrung nang nia tunnel, mi nang nia. Cih ke tunnel. Jam tasi ngi nyelet satu ke 4 lane. Pengen nyepit kai lawan flyover mah. Kalau mi lah kamslam tama ngi pengen benar. Lo ngalap benar. Nampak jopor gini benar. Jam tasi ngi nyelet. Jadi pikai ka long hadokan no. Te kelas dang nang ni mah. I kala he bha kala yar bha surak. Divider kila he bha. Kene balik cha lumu ba. Oh, lah he bha surak dah. Ketinggalan polisi ke ketiga. Jadi ketiga yang ni ke office na kayak gitu. Kau milih ya bisa cepat. Ini kelar ke polisi. Kau dia jadi ke polisi sih. Nanti cina ni ketiang ni cuman ya. Dia bisa ketiang mah. Nah, ngasih video peneliti tu mah ya ladihi ngam tip hagi linti. Tenat ha ikloi ha to kelat bantan kadira. Oh, ngar betiang height. Pi gitu badan tu halor itiang ya suhab. Ketua kelat kami silong pipi. Ingkang perannya jeng pun kendau tulang. Cuma pi kalenti kala he bha kala yar bha. Kala sud bha ki kali banyak nang ni. Minshwang akan mau ni jing so sat. Ya nang ni tak mun pui shu. Pilih ru tak kenta ba. Li phaying tak mun la sa kol wis pulpin. Meja sei beli manying shu. Mentape ka tingklut. La shu tanat so badi ka si bulai try. Ka kham dai tanat shu. Jing tanat kadi yang stay lambe jai ha paring kilum klaw tanat det kebala flop mentala dan surok tapi sesuai kami kejelah lan naga blok kayak mo tangba ka jing tanat dan kamar yang pakala kemuna mencoba kemah parang yang tinang nia kadang itral bha surok ru kam pada he kidieng rudang bun bha pat dan simen padan footpath rakumnya pidang la ka bamentane pidang la ka bamenchuane Pikwati timbam nem kathir lat ka balik banyun kani apa balik sha meliam tamba katu ka flyover pa kadan shay kadis jan meliam na desi kitu ilan banyun na ya lebih stu ya dan flyover stu your way to chips itu West Indies labun ki dingtho halor ki kali ngalai batho mom's gift dad's gift ne 9 brothers 7 sisters tang ba ini iwe bo fer hanga im tasi last boy of mom dagat iler trium do last boy of mom Deh flyover. Nang tung yuan, nang nea benu aspo, na tebat, cha deh.
Ya, cakma ya. Station door flyover. Kanya one way na two way na flyover. Pelayaran na tayo ng sinari. Nampingas tayo. Liwar itu ke flyover. Tuh wih kalat. Tuh. Oh, ngi habrung nang nia tunnel, mi nang nia. Thi. Mana tay? Tumang ada i gini flyover am. Tawana taka feeling nang way dalam ni hap su nang hadlangi kan. Balam lien ban imsa bagum tu kan flyover tada i flyover. Longkat bang mi sabar jelang i bagi flyover sabaram. Terus nguper kan ya senang jengi. Musuh ya hap tu boleh. Nang nebat puisay. Ngaruh kom tira. Pejing teli ke flyover, jing tenat. Oh, tenat ha. Sementara yang pesa support, nani apa sih? Ang itu hira puisay itu, mi tang ipsia. Jika melihat banyak coba itu nanti lagi latih hik ya sih. Oh lah hebat gitu. Sih kata aku. Nani aku punya marbenyang senyong. Senyong redon mah nganung medon tang jam senyong. Banyak itu sakadiang dapat long lagi deh ya dekat bawan na tu ya kun ki abis teh ada kuayat be mana kino itu seluar ya kan ya kalau kemudian ini na puak dapat scam hi setik hanglaram boleh tulis pan bapak lah lah faidin. Seru ya yang itu belipat. Makhanglan. Rong ping rong sao itu nak ada. Faidin. Bang bas kikna lagi olahan berlakai football mah dalam siu bentar sorli kat sebalik punya lakai football ya siu kadang sol ane tu yang mendekat ini na angni bis tanya lakai sote siu serok siu juga kan mau fine doang kan ni aku mau macam blok scene le Hadian aja. Apa biang? Oh lah, kira yang phone jaket nak, si jaket siap. Rung sana tudang,
Tengok flyover. Ni jet. Hai, ketika Sunset Cafe, kedai sini sekediak ni. Benar orang keliling kan ya, pusai. Ya, kadang kan ya itu ya. Kalau kenal, man kan ya. Ketika surat kamdan lah, kadang meet mai ketika surat. Kan ya dibagi dia para bor. Dia kalau long jengah, long pat, berarti kalau janda. Oh, kan ya ini turning, kan ya dengan declare lah. Kuna mantasi declare. Saya Sunset Satai. Ini bypass bidarang ya kan ya kan. Ini jengbiet. Kan ya kau bilang. Oh, di tengah. Tementang ilai pui hang ne ha. Sunset Cafe. Adum ham tam dan Sunset Shuira. Tinggal syong ni Sunset Cafe. Ada podo ya kabam tinggal up entah. Strat matasi loyo pe kadu ka flyover. Ke flyover kai strat. Tetapi tak kai scam ha. Nanti berkennya kat nasam tambah ke kenja ha mentah kasingin. Teh kalau pui kabam tinggi. Kena green tea ngau ya ladi ya. Latte VIP. Buat kini kita kus lightly. Teh nyamat kai kalau kamu nyamat saya kena green tea. Kalau kamu Lipton the tea bag there kacui yes. Sebelum tak tinggal mau matnya takus. Bang. Apa salah? Lahap tu kasar jom takus hasha. Guys. Bang đây. Makan. Bang ni. Tingin pun tunang ni. Sudah sebulan. Saya wan kah na Sunset Cafe. Abas, kabam ru, review ru. Syong nama dasni lah. Selam adum ke bayi tan syurah. Bye bye.